Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak PLT Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Bapak PLT Kabid Penais Zakat Wakaf dan Zakat Wakaf, Pak AW selaku pemangku TUSI PAI dan Sistem Informasi pada bidang Penais dan Pemberdayaan Zakat Wakaf, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu seluruh penyuluh agama Islam, baik yang fungsional maupun non-PNS se-Jawa Timur, dan rekan-rekan yang dari luar Jawa Timur yang sudah bergabung dengan kami. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Pok Jaluk Jawa Timur dengan tajuk Munajat Malam Arafah. Mudah-mudahan ikhtiar doa ini menjadikan kita semua mendapatkan ridho dan bersenantiasa berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mari tetap kita sanjungkan ke hariban junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu menjadi panutan kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, acara Munajat Malam Arafah ini senantiasa kita gelar atau sengaja kita gelar sebagai rangkaian ikhtiar kita mengetuk pintu langit untuk memohon kesehatan dan keselamatan bangsa dan negara tercinta dari pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan ikhtiar kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan bacaan Ummul Quran dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ikhtiar doa kita dicapai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak PLT Kabid Penais Zakat dan Wakaf kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Amin Mahfud MPDI. Disilakan. Monggo Bapak. Volumenya mungkin Pak, Bapak Amin. Suaranya tidak muncul Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum masuk Pak Kabid.
Suaranya nggak dengar, Pak. Iya, suaranya Pak. Tidak bisa masuk suara Pak Kabit ya. Iya, belum bisa masuk Pak Awi. Tulungagung hadir. Oke, mohon langsung di-mute Pak. Mohon Dan peserta mohon sebelumnya untuk di-mute. mute ya. Ya. Nanti salamnya di akhir acara aja Pak. Oke. Lanjut ke Pak Kakanwil. Oke. Terima kasih Pak PLT Kabid Penais Bapak Amin Mahfud yang sudah menyampaikan sambutan. Berikutnya Bapak Ibu seluruh hadirin yang dirahmati Allah, mari kita dengarkan dengan sesama sambutan dari Bapak PLT Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nurhuda MPDI, disilakan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah. Di pagi, malam menjelang pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini terpilih hari ini. Tidak semuanya orang bisa seperti kita ini. Kita wajib untuk bersyukur karena kita bisa hadir di acara ini. Acara munajat malam Arafah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu dari dunia kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Pak Kabid, Pak Amin dan Pak Awi dan teman-teman semuanya. Kami memberikan penghargaan yang setingginya kepada panjenengan semuanya yang hari ini, detik ini memberikan apresiasi. Ini berarti menunjukkan sebuah keseriusan kita bahwa kita berusaha semaksimal mungkin agar dapatnya wabah ini segera berlalu. Ini adalah kalau tidak ada konsekuensi kita, tidak ada manjada wajada kita, tentunya ini tidak akan bisa terwujud. Maka dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan didengar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita inginkan bersama ini akan dikabulkan dengan hilangnya COVID-19 dari lingkungan kita ini. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mari kita lakukan dengan tulus ikhlas. Kata kunci dalam kita memunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya pembacaan istighosah, shalawatul qulub dan seterusnya yang akan diberikan pengantar oleh Bapak Dr. Awi. Silakan Pak Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak PLT Kakanwil yang kami hormati bersama, Bapak PLT Kabid Penais Jawa yang kami hormati, Bapak Ketua FKPAI, Ketua Pokjaluk, dan segenap hadirin di Zoom meeting maupun di YouTube channel OPC TV. Bangsa dan negara kita telah mengalami serangan kedua COVID dengan yang di kampung-kampung hampir setiap hari terdengar berita kematian, dan di rumah sakit, saya ambil satu contoh di rumah sakit Sidoarjo, tanggal 12
Juli kemarin ada 30 kematian dalam semalam. 28 diantaranya adalah COVID. Kemudian satu persatu saudara kita, handetolan kita meninggal dengan keluhan yang begitu cepat. Maka mudah-mudahan munajat kita di malam hari ini yang diawali mulai jam 8 pagi kemarin dengan Khatmil Quran 1001 Khatmil Quran yang ditutup dengan istighatsah tadi malam dan doa lidaf'il bala. Dan hari ini di saat saudara-saudara kita sedang mempersiapkan diri untuk munajat malam di Padang Arafah, hari ini pula kita memunajatkan diri, mudah-mudahan doa dan permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa yang menjadi keinginan kita untuk menangani pandemi Covid ini di Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kebijakan pemerintah betul mampu dilaksanakan, karena bagaimanapun juga sadar atau tidak sadar kapal negara ini banyak yang berusaha untuk dengan berita hoax, kabar palsu, propaganda, dan lain sebagainya. Dan ironisnya, para ustadz dan para kiai kita pun yang tidak tahu di bidang kesehatan pun turut serta memberikan penggembosan, melubangi kapal kebijakan negara ini. Karena itulah kita mohon kepada Allah dibukakan pintu hati bahwa untuk menyatukan, mensukseskan, menangkal pandemi ini harus bersatu padu antara ulama, umarok, zu'ama, maupun rakyat pun harus terpadu. Ketika PPKM darurat dibijaksanakan, didukung oleh semuanya, dan mudah-mudahan dengan Idul Adha yang akan terjadi besok bukan menjadi klaster baru penyebaran COVID. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna dunyana ukhrana an su'alina bi qiraatil fatihatil mu'azzamah wa ayatikal karimah ta'ambudan wa taqarruban ilaika ya Allah wa tawassulan wa hadiyatan ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa qarabatin ajma'in. Summa ila jami' ahli al-Qur'an wa ahli al-hadis wa ahli tadfiq wa ahli tasawuf wa zu'ama wa umara wa ulama fi Indonesia wa jami'i penyuluh agama Islam di Jawa Timur, PNS 417 orang, non PNS 5.334, dipotong beberapa orang yang meninggal dunia belum PAW. Seluruh ASN Kementerian Agama dari pusat sampai tingkat kecamatan, mudah-mudahan Allah berkenan membentangkan kesehatan dan keselamatan dalam keridhaan. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pun pula kita tujukan kepada keluarga kita, ke istri kita, anak-anak kita, keturunan kita, kerabat kita. Mudah-mudahan Allah berkenan senantiasa membentangkan keselamatan fitunya hatal akhirah, kesehatan fitunya hatal akhirah. Syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, surat edaran Menteri Agama nomor 16 dan 17 betul-betul mampu dilaksanakan sehingga bisa memutus mata rantai penyebaran COVID dalam bingkai Idul Adha maupun Idul Kurban. Wa hajitin wa hajatin min hawajatin wal akhirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo Gus.
أستغفر الله العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خالق 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 يا حفيد يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا حفيد يا نصير يا وكيل يا الله
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 أغثنا على قضاء حاجاتنا اطلب بنا يا لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء والله قوي عزيز اللهم انت ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا بتعب ما شر الارض انك على كل شيء قدير أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وصل سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد
وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات